Hello guys, nongeye kubasuhuza abakunzi bacu ba hano kuri Bridge Sport. Hano tuba tubagezaho amakuru agiye atandukanye y'imikino aba yaramutse avugwa cyane, kandi tunabashimira kuba dukomeza kubana umunsi ku munsi hano kuri Bridge Sport TV. Ku makuru rero y'imikino azindutse avugwa muri iki gitondo, aba yaraye abaye mu ijoro ryatambutse. Hari imikino ya Champions League yaraye ibaye ikomeye cyane kuri uyu mugoroba. Ikipe ya Manchester United yaje kubona intsinzi ikomeye cyane mu buryo bugoranye. Yaje kubona imbere y'ikipe ya Copenhagen, iza kwitsinda igitego kimwe ku busa. Muri uyu mukino rero habayemo ibikorwa bikomeye cyane. Ni nyuma yuko umusore Harry Maguire bari bamaze igihe bamukritika cyane, ariko akaba yagarutse muri forume ze z'ubuzima, akaba yaje gutsinda igitego kimwe ku busa. Ikipe ya Copenhagen yaje kubonera ikipe ya Manchester United igitego kimwe ku busa. Harry Maguire abafana bishimira cyane ko yagarutse muri forume, yagarutse cyane, agarutse atsinda ibitego, yitwara neza muri defense. Uyu mukinnyi rero Harry Maguire n'umuzamu we Andre Onana, bose n'abakinnyi ba Manchester United, navuga ko bari ku gitutu gikomeye cyane muri no sezo. Bari kunengwa cyane kuba batari kwitwara neza, batari gufasha ikipe yabo ya Manchester United kuba yakwitwara neza. Ariko ku mugoroba wakeye Maguire yaje kubonera igitego gikomeye cyane ikipe ya Manchester United, bituma bigarura muri kuruse yo kuba yasohoka muri rino tsinda rya Champions League, kuko yari ifite amanota, yari ifite 0 muri ritsinda. Nyuma y'imikino ibiri batsindwa, baje kubona intsinzi ikomeye cyane mu buryo bugoranye. Harry Maguire aza kubonera igitego ino kipe. Hanyuma Onana nawe yaramaze igihe kinini ari muri dute zikomeye, abafana bamushidikanyaho, aza gukuramo penalty ku munota wa 97, aza gutabara ikipe ye, ayihesha amanota 3 y'ingenzi, byatumye ikipe ya Manchester United igaruka muri forume, cyangwa se igaruka muri kuruse yo kuba yasohoka muri rino tsinda, kuko yagarutse ku mwanya wa 3 n'amanota 3. Ni nyuma yuko Bayern Munich yaje kubakorera aferi ikabatsindira ikipe ya Galatasaray mu gihugu cya Turukiya, bituma iyi kipe ya Galatasaray nayo igumana amanota 4. Hanyuma Manchester United ikaba ifite amanota 3. Birayisaba rero gukomeza kwitwara neza cyane, kuko hano muri iri tsinda ni itsinda rikomeye cyane, riyobowe n'ikipe ya Bayern Munich iri kuyobora rino tsinda. Bivuze ko Manchester United nikomeza kwitwara neza, yaza kubona amahirwe yo kuba yasohoka muri rino tsinda, kuko ubu tuvuganire ku mwanya wa 3, irushwe inota rimwe n'ikipe ya Galatasaray iri ku mwanya wa 4. Abafana rero baje kwishimira cyane umusore wabo Harry Maguire yaje kugaruka muri forume, nyuma yuko defense yaje kugira ibibazo, iravunika defense ya Manchester United. Uyu mugabo rero akaba akomeje kugenda abyitwaramo neza, hamwe n'umuzamu we baje kurara bakoze ibitangaza Old Trafford, baza guhesha ikipe yabo amanota 3. Yari amanota y'ingenzi cyane baje kubona ku mugoroba wakeye. Hanyuma ikipe ya Bayern Munich muri ritsinda nayo, ikipe ya Bayern Munich yaje kujya muri Turukiya, iza kubona intsinzi nayo yari ikomeye cyane. Navuga ko ikipe ya Galatasaray yakinnye birangira Bayern Munich itsinze. Umusore wabo Harry Kane amaze kugira partnership ikomeye cyane n'umwana mutoya Jamal Musiala. Bamaze kugira partnership ikomeye cyane, kuko nko ku gitego cya kabiri Jamal Musiala yaje guhereza assist nziza cyane kuri Harry Kane. Harry Kane aza kubona igitego cyari cya kabiri cy'ikipe ya Bayern Munich. Hanyuma ku gitego cya gatatu nabwo Harry Kane aza guha pass nawe imbere y'izamu ku gitego yari kwitsindira, aravuga ati uyu mwana mutoya wampaye pass y'igitego nanjye reka nyimusubize. Hari nyuma yuko iyi kipe ya Galatasaray yaje kubagora cyane mu gice cya mbere,
gihe umusore wabo wa Bayern Munich yaje kubona igitego hakiri kare cyane ku munota wa 8 Kingsley Coman abonera igitego Bayern Munich, hanyuma Mauro Icardi aza kucyishyura kuri penalty ikipe ya Galatasaray. Byaje kurangira half time ari igitego kimwe kuri kimwe, kandi ikipe iri gukina neza cyane isa nkaho iri gushaka amanota yayo y'ingenzi kuko yari iri mu rugo, ariko abakinnyi bakuze bazi icyo gukora ba Bayern Munich baje kubifata mu biganza, baza kubonera ikipe yabo ya Bayern Munich ibitego 3 kuri kimwe. Navuga ko baje gukorera aferi ikipe ya Manchester United kuko batumye iyi kipe itabasiga cyane ikomeje kugenda yitwara neza. Ikipe rero ya Bayern Munich niyoboye itsinda n'amanota yayo 9-9, ikurikiwe na Galatasaray n'amanota 4, hanyuma Manchester United igakurikiraho n'amanota 3. Copenhagen ni ya nyuma n'inota rimwe. Murumva rero ko competition cyane iri hagati y'ikipe ya Manchester United n'ikipe ya Galatasaray. Mu mikino yindi yagiye iba ku mugoroba washize umusore Alexis Sanchez yaje gufasha ikipe ya Inter de Milan kubona intsinzi nayo yari ikomeye cyane. Uyu musore w'imyaka 34 ari kugenda aba wine yaje kubonera intsinzi rero ikipe ya Inter de Milan ibitego 2-1. Ikipe ya Salzburg baje kuyitsinda ibitego 2-1, nayo n'umukino wari ukomeye cyane. Ikipe ya Salzburg yabagoye ariko baza kubona intsinzi y'ibitego 2-1. Hanyuma ikipe ya Braga yari yakiriye ikipe ya Real Madrid yaje gutsinda ibitego 2-1. Inkuru irimo nuko Jude Bellingham yakomeje kwitwara neza aza kubonera ikipe ya Real Madrid igitego cya kabiri. Jude Bellingham akomeje kwitwara neza cyane, akomeje guheka ikipe ya Real Madrid, akonfirma sezo ye ko iyi sezo ari imwe muri transfer zabaye nziza cyane ku isi yose. Yaje kubonera rero igitego cya kabiri ikipe ya Real Madrid iza kutahukana intsinzi. Hanyuma mu wundi mukino wari ukomeye cyane ikipe ya Benfica yari yakiriye ikipe ya Real Sociedad. Navuga ko yari amakipe asa nkaho anganya ingufu, ariko ikipe ya Real Sociedad iri mu bihe byiza cyane yaje kubonerwa igitego n'umusore wabo witwa Brais Mendes. Muramuzi cyane n'umusore abantu benshi bakunda gushidikanya ko yabagira icyo apfana na Bruno Fernandes ku buryo basa cyane. N'umusore usa nawe cyane, abantu benshi bakunda kumitiranya. Uyu musore rero ari muri forume cyane, yaje gutsinda igitego 1-0. Ikipe ye ya Real Sociedad iza gutahukana intsinzi y'igitego 1-0 imbere y'ikipe ya Benfica. Hanyuma mu wundi mukino wari ukomeye cyane waje kugorana cyane, ariko uza kurangira muri favor za Mikel Arteta yaje gutsinda ikipe ya Sevilla muri Espagne. Sevilla yari yamwakiriye, yaje kumugora abakinnyi nka Sergio Ramos, abakinnyi nka Lucas Ocampos, abakinnyi baje kugora ikipe ya Arsenal baza kuyigora cyane, ariko Arsenal iza kubyitwaramo neza itsinda ibitego 2-1. Match yari igoranye cyane, match yaje kubonekamo ibitego 2-1, ariko mu buryo bugoranye cyane kuko Arsenal bayatatse kugeza ku munota wa nyuma. Match yaje kurangira bigoranye, ariko baza kubyitwaramo neza. Arsenal rero yaje guhita iyobora rino tsinda n'amanota 6. ni nyuma y'uko umukino ushize wa Champions League yari yatsinzwe, yaje gutsindwa, ariko yaje kubona amanota yayo 3 y'uyu munsi. Iza kugenda ibyitwaramo neza cyane, ikaba iyoboye urutonde, ikaba ifite amanota 6 niyo iyoboye rino tsinda ririmo ikipe ya Rennes, Sevilla na PSV. Baje kuruyobora rero n'amanota 6. Ikipe ya Rennes iri ku mwanya wa 2 n'amanota 5, Sevilla iri ku mwanya wa 3 n'amanota 2 yonyine, nyuma yuko ije gutsindirwa mu rugo n'ikipe ya Arsenal ku mugoroba w'ejo. Hanyuma mu mikino yindi yakomezaga ku mugoroba w'ejo, indi mikino yagiye iba cyane ikomeye cyane. Navuga ko ikipe ya Napoli yaje gutsinda igitego 1-0 ikipe ya Union Berlin muri Champions League. Napoli nayo yagiye kugenda ibyitwaramo neza. Hanyuma ku kibuga Old Trafford haje kugaragara geste nziza cyane y'abafana ba Copenhagen baje kuririmba
indirimbo baza guha icyubahiro Sir Bobby Charlton uherutse kwitaba Imana mu minsi yashize. Baje kumuha icyubahiro bamuririmbira indirimbo nziza nko muri jande w'ikipe ya Manchester United n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, nk'umukinnyi wakinnye umupira agakora ibikorwa bikomeye cyane mu mupira. Abafana rero ba Copenhagen baje kumuha icyubahiro bamuririmbira indirimbo z'icyubahiro. Navuga ko ari geste nziza aba bafana baje gukora ku kibuga Old Trafford. Hanyuma rero mu yindi mikino igiye iraza gukomeza uyu munsi, ikipe ya Newcastle iraba yakiriye ikipe ya Newcastle ku kibuga St James Park iraba yakiriye ikipe ya Dortmund. Ikipe ya Newcastle navuga ko idafite Sandro Tonali. Sandro Tonali ni inkuru yasohotse ku munsi w'ejo ivuga ko yamaze guhamwa n'icyaha cy'uko yaje gukora ibikorwa bya betting, aza no kubetinga ku ikipe yakiniraga. Ibi rero bikaba bitemewe muri football, akaba agiye guhanwa amezi 10 yose adakandagira mu kibuga kubera bino bikorwa bya betting yaje gufatirwamo Sandro Tonali. Sandro Tonali rero ikipe ya Newcastle ntago imufite. Abafana bakomeje kubana nawe, abafana baza ku kibuga bafite amabanderole yanditseho ko bari kumwe nawe muri urugendo arimo, ariko ibikorwa byo kubetinga yasize akoze mu gihugu cy'Ubutaliyani bikaba bikomeza kumukurikirana ahari mu gihugu cy'Ubwongereza. Nanone tukivuga cyane ku basore bari guhanwa muri iyi minsi kubera amakosa bagiye bakora muri football. Muramuzi cyane, yitwa Papu Gomez, ni umunyargentine wakiniraga ikipe ya Sevilla. Mu minsi ishize rero mu cyumweru gishize baje kumubaza, itangazamakuru ryaramwegerera mubaza ngo niki waba wibukira kuri Mourinho. Hanyuma nawe mu gusubiza cyane yishongora cyane avuga ko ikintu kimwe yibukira kuri Mourinho ngo nuko bamutsinze ku mukino wa Europa League, baza kumutwara igikombe ku mukino wa Europa League. Niyo magambo yavuze uyu mukinnyi Papu Gomez. Ibi rero ntibyatinze kuko byaje kugera kuri Mourinho. Kuri Mourinho nawe ntajya aripfana, yaje kumusubiza rero muri no weekend, aramusubiza asa nkaho amuningura, aza kumubwira, aramubwira ati ko asa nkaho amuningura. Yaje kuvuga mu magambo ya Mourinho, aravuga ngo ndumva mfite ibicurane ariko sinshobora kugira umuti na muke mfata cyangwa se ikinini na kimwe mfata kugira ngo bitazankira mu bibazo by'uko basanga narakoresheje imiti yongera imbaraga mu mubiri wanjye. Ibi rero Mourinho yabivuze abishaka cyangwa se ari nko kumuningura, kubera ko aya ni amagambo uyu Papu Gomez yaje kuvuga asa nko wisobanura ko yaje gufata imiti agerageza kwivuza ibicurane n'inkorora, ariko baza gusanga yarafashe imiti ya doping. Uyu Mourinho rero ntajya aripfana, asa nkaho yamucyuriraga. Uyu mugabo rero Papu Gomez baje kumuhana imyaka 2 yose adakandagira mu kibuga. Nicyo gihano bamuhaye, kuba yamara imyaka 2 yose atagera mu kibuga. Mu yindi mikino rero yagiye iba cyane muri iri joro ryatambutse, muri Champions League ya Aziya hakomeje kwandikwamo amateka. Muri Champions League ya Aziya Al Nassr yaje gutsinda ikipe bakinaga ibitego 4-3 ifashijwe n'umusore wabo Cristiano Ronaldo, ukomeje gutsinda, ukomeje kuba goal machine, ukomeje kugenda abafasha cyane. Yaje rero kubabonera ibitego 2 muri 4 batsinze, anatangamo assist. Navuga ko ari kuri forume cyane muri uyu mwaka, kuko muri uyu mwaka amaze gukina imikino 45, amaze gutsinda ibitego 43, amaze gutanga assist 11. Navuga ko uyu mukinnyi ari kuri forume zikomeye cyane muri uno mwaka. Abafana b'ikipe ya Al Nassr bakomeza kwishimira ko bakoze transfer ikomeye cyane, bakomeza kugenda babyishimira. Uyu musore nawe yandika amateka yo kuba ari goal machine, akomeza kugenda atsinda cyane mu minsi igenda, uko iminsi igenda yisunika. Afite imyaka 38 ariko ntago wabimenya, abatsinda buri munsi. Hanyuma mu yandi makuru yagiye atambuka mu ijoro ryakeye mu Rwanda, haje inkuru ikomeye cyane y'umugabo wita Mvukiye Juvenal. Yaje kuba asoza urugendo rwe yari yaratangiye rwo kugura ikipe ya Rugende, yarushoje mu ijoro ryakeye. Rero
asinya amasezerano ya nyuma yo kugura ino kipe, akaba yahise ayihindura n'izina, ubu ntabwo ikitwa Rugende, ubu yitwa Adax Sport Club. Muzayibona mu cyiciro cya kabiri uyu mwaka ugiye kuza, igiye gukina, agiye kuyifasha arebe ko yazamuka mu cyiciro cya mbere. Ubu ngubu ntabwo tuzongera kumva izina Rugende, tuzajya twumva ikipe yitwa Adax Sport Club. Iyi kipe rero ikaba yamaze kugera mu biganza by'uyu mugabo Mvukiyehe Juvenal, yahoze ari perezida w'ikipe ya Kiyovu, ubu tuvugana ni perezida w'ikipe ya Adax Sport Club, ikaba yarahoze yitwa Rugende, ariko ubu yamaze kuba yahindurirwa izina, ikaba igiye gutangira urugendo rwo kuzamuka mu cyiciro cya mbere. Ayo rero yari amakuru menshi twari tubafitiye muri iki gitondo, aramutse avugwa cyane muri iki gitondo. Tubashimira ko tuba dukomeje kubana umunsi ku munsi hano kuri Bright Sport TV, tubashishikariza gukora subscribe, kuko turagenda dukomeza kubana umunsi ku munsi. Aya makuru n'andi yose agezweho muraza gukomeza kuyakurikira hano live. Nge twari turi kumwe, nitwa Ari Cyuzuzo, ndabashimiye cyane, mukomeze kugira umunsi mwiza.